talo fatu le pa ia manu malu le tatu tunu umpa fo na maua mai le fa poponga le tatu proklama le neva yaso ua ta ua le Outou Manuia o lo o tu sawa tu le tatu fale fasalau Long Beach i le unga lima o le vavala lata o le maftanga ma le siufonga tau fo Radio Samoa i lo ta ua ono Misipouena Tagaloa o lo o whaafoina la tatu proklama i le nei fiafi ia e pe lava na masani e le nei fo i malae mo mua lava o na ave ia la au i fonga. Mo mua na ave ia le whaaseu. I le tātou tapa au i le langi. Ia wao i nae tu pule mai e le manuia mo i tātou malana whanau whaatuatua i le langi au au. Ia me lea la o te ina i tātou le tātou tālu sanga. Whaftai leli i eo no nei awa noa mātango fie o whanga poto mai ai i mātou i lungo le nei malaya o le malu o la o fio e le i whaia ni lima. Au mātou mafo whaudo loto i upo o fionga, la mātou tanga i foi i le teuteu ina e lo wanganga pa ia, ngā luenga o le fōwhanga i lo mata i sau pa ia. Ma whaia mātou kōmeni, whaia mātou manatu, whaali o mātou i loa. Yo lo pomoni lava leli i ele mwhai mātou na whai o le nā e ono man whaatasi mai o lo wanganga pa ia. Me leo pulu nau no wina le whaatasi mai o lo wanganga pa ia le nei mafutanga, le nei prokalama. Ina ia i oa le nei mafutanga i le vi inga o lau fio. Ia man manuia mal file mo i lau whanau whaafonga. Ai seisi o mafuta mai le nei taimi mani a venga mafa. Ni mata upu fo i o lo o fai mawhawhatiata mai le soifua ma le olo lau whanau whaatuatua. Talo ni au ngā ia le nei prokalama. E moli atua i malo i puenga. E meisa le nei mauti noa i lau whanau whaatuatua. E te whina ngalo i le manuia. Fio mai anganga pa i ae tātou mai ma lau o fio. Manuia ai me uma mātou te whaia. I lo swafa Yesu o ala i le mātou te talo.
Awhai o e whawhonga mai le tātou prokalama i le YouTube. E ia buttons nei lalo le YouTube channel am whaiona ki liki ai. Le button o like, o le button o share, ia ma le button o subscribe. O mi whaalua ia le subscribe na tā whaalua le o le longo. Ina ima whaiona maua atu e o e ia wholasanga umalava a le si ufonga le tāu fōu. Mo whale apno e whailau ma tā whale si ufonga le tāu fōu. Ia o te mi umalava e te tala ele nei malae a wā ia se whatuhunganga fo i whai mai o whainga renga i nei ia mo mua lava o na longo atu lawa fionga. Ia ne te i lava ua misini whaulumanga whaalenganga. Ia me se whaulumanga whaaltino e mwhaiona to pule atu i nei. Mo le i Outou Manuia e pe e se whai lava ia le malae e whapea le tala ale i Outou Manuia. E le ngata e avatu i nei nai manuia. Ia ale nai fo e no fafale sa tu ia maa i al manuia i nā. Na avatu ni nai naunga manatu alo yafi ia malfa moe e tutu ai ia le mangalafu i nā. Ia wale te leo manuia o loo nopia i el tatu tunu. E pe ia taua ia o le manatu lea o na e peise i o leisi tupua le ua amata nei o na tāina ma ua talepe e le ngata o le internet o le post-COVID-19 ia ma le tele lavo ia ngalu o lo fati nei o le tupua lea e iai se tangata e ato o toa iai ia le tu whatasinga o ni manatu mani atamai pise i o le melena sa tatou tuli ai whale a onga ma tātou fio e no nofo i vaeo i lātou e ana le poto ma le atamai masani. Ia ma wha moe lava e ma whaiona PC ai tātou ilo lātou atamai. Ia ma utu fo ilo lātou anga vaa i o tātou tangata tau mawhai. Ia le mea ua iei nei, ona ua teita fola i le malae, ua mawhai lava e le tangata i so se mea lava o lo nofo ai. Ona maua i lātou whaalumanga, mai leitu o le lalolangi, mai lea tangata atamai, ma lea tangata atamai, ma lea tangata atamai, mai lea maunga tele, ma lea whalea onga. Ia, ona whapela ia o le tala, ua le o toe, iai nei se meta o se expert. O le tupua le nā, ua uma ona taisi, ma ua amata ona poi, ma ua tele ina wha o ngā, e whaalau tele ai ia le lofi lima o le anga le lei o le tua. Ka whaanga ia upo e masani e tātou. Ona whapeala ia o le tala le perfeta lea ua amata ona i loa whaalinga e au tau tau le lea. O lea ua whaimiti au tau toi ina. Lea ua perofeta ane au tau wafafine ma au tau watali. Pe o le visional nā lea ua amata nei ona te tala ma ua teita fola ma ua tātou mori mawina lava le mele nā leo lo tupu nei. Ma e pole lava le tangata e whaisona manatu ua iai le malae e whai elona manatu. Ma e whana fo i lava i lunga o le vate te elona manatu e le ase i se tau fia. Se i vanga nai la ua involve i le politics o ape o le sin nā mea leo lo leo tātou mata i tuina nei ma tātou i loa. E lea i e mo i lava o malae nei o le pei o le Facebook, ma le YouTube, ma le Google, e ma whai ai o na whai o lo manatu. Ia e iai alta pulaa, e iale limiti, e iale tua oi, e le ma whai o na sopo atu. Mai o le tua oi le nā leo o tātou vaaine iai, lea o lo o te pena e company mau mea, o lo o iai lo lātou pule
e te penai malai nā. So te inga o le mele na tupu ana nafi po tala to nafi I le news agency Australia. Whamai ia news agencies na Australia. Se ese le mele le anga leo lo tupu ia tātou o tātou o mai news. Ina tu whatasi la ia tāle pepa I ona tuula I runga o le Facebook. Ia o le Facebook live free. Ele o maua tātou tupe o tātou whai walo filima ia o tātou ngaluenga ia whai o tu whatasinga o whai upu o phrases o le tala. Le alua I le po atoa alu I tū la o tamu whai osi. Ia avatu le Facebook. Ia matala e Facebook ia le mena whaina sao le lātou tala na e au noa mana tu e fōi mai o se seleni. Ia I lātou o lo o whengai malma mafa o le venga. Ia I lātou o lo o amoina. Ia le whatu fungaina o tala nei. Le tu whatasia o tala nei. So le mela utupu. Whamel malo Australia. E te lola. Ele le tauna whenmen na Facebook. E te tawana tutongi mai o tau I news agencies. Ia lātou news ia e watu. Le whao ngai o tau. E tu le ele tau algorithm. So le mela na leo o lo tupu nei mai o lo whao rufale I le malo Australia le tulafono lea e te tau le Facebook on tutongi ia news agencies ia a wala la tau tinga. Ia o whamailo fo I la Facebook ia o mela tupu o la ale toi carry ina mātou news mai Australia. O la ie pe lava mātou atangata tutongi mātou e la umeile news and whatufunga news. A o news agencies ia māsani ai. O na tu whatasia le news I Australia ia la mātou le whaongaina. So, wa umila le tala noa I le mele na ona e tau tutusa le manatu le nalo o tino mai nei Australia. Ma le mele e tuturi au pua le Outou Manuia. O ia Outou Manuia. E le o se manuia o lo inei e avatu. E le o se manuia ato o toa o lo inei e avatu ato o toa. A o se alo yafi inei e whaatupu wai. Ia langona ma manatu ina ia ngaosi e fo le manuia ina I malfa moe la a manuia o tau ia o manuia o mai ai nga o langi pe o le whenga ingal na le tua malana o no upper amo mai le amatanga lava ia e tele lava ina ngalo ia upper amo malana whanau ia le fo ilae e manuia ai tātou Samoa ina o talia I tātou le tala le leia Yesu ki riso I tātou lau ele ia e pe lava le manatu e whaau pe lava le nā manuia o le tua I o tātou lau ilele. Pe awhai e tawala atua I le manuia I stangata, I si ainga, I si vaenga le rarangi, e le o iai el manuia. Ia e pe o nai upu nai e to e whamanatu o tuaile nei fui ka nona, le nei maatu li manu, le nei manatu lau tua o le I Outou Manuia. Ele o se whaamoe a watu se ato anga I nei, o le whaamoe e whesoasoani I le langa ina, o le whaatufunga ina, ma le whaato toa ina o le manuia o lo ina. Ia a wala wal finangalo o le tua I le langi, te wala atu I tātou tangata. Ia o le vaiaso o mawai, na tātou tatala noai malta maita ia ana Arieta Meni. Mo I lātou sa maua le avanoa e mata ai le na for interview mana ia manatu le te maita ia ana o ana o lo tau vai le tofi mayor the city of Carson le city of Carson e tua oi me le city of Long Beach Ivas fultasi afe le awhai o tangata o lo alalam papa awa I le nu ia mai o le tau sanga mo mua le nei o lo o whata itai e Carson le palota I tu malo o le palota I tu malo o le vaeva ina leo Carson I tu malo e wha. Ia ona fili ai le tu malo, ma le tu malo lo lato whaipule. E whai mo lato sui le City Council. O se mea fōlea, o le mea sa whai e Carson I tu sanga ua mawai. O le fili tele la lato City Council. Po whea lava lae e nofo ai ia le tangata. Ia o inae e fili mai e fili lau tele. So pe whape lima ia ni tangata e tau vai le tau sanga me le tau sanga ia ona fili mai ai le city atoa ia lato City Council. O me lau tupu, o vai atu ia
tangata o lo mata I tuina fo ile governance I le city nei. E pei ele mamau SA ia council people ia fa. I bito nu o lo no foi nai. I le mea nata ngata ai fale lata le universite. Ia ma o lo o fo I le pule o Carson. Ia e o le pule o Carson e tangata to aititi. Le mea lea tupu fo I le tele o demokrasi le o palotaina fai tu malo alato sui. O le mea lau alato iloa. E pe o tangata ia whaia le siri. E whaia ia upu. E whaia whai unga. Ia ale tau ma whaia isi lanu ma isi fo I whalapaputonga. O le mea la nā wa e se manatu ia ele just le mea lea. Ele se demokrasi whamaoni le mea lea. O lea ua whidi lava e tangata Masani o le City of Carson. Tangata Maumea o le City of Carson. Ia ele lava se mafau mai isi tangata fo no fo le city. Ia ona su rola ia e tangata ia le City of Carson. Ia le la ua ia ele manatu o City of Carson. Ia le a vai la to city tu malo e fa. Ia te ilus fulu lua fele au fa o tangata ile tu malo ma le tu malo. Ia o la to lana palo te ina la to city council. Au le mayor lava la o lo palo te tele. O le te mai taila ia ana. Meni o lona palo te ina o le a palo te ina e le city atoa. Ele na o se city council le tasi. Po le city council nu mela lua. Ia e palo te uma city council nu e fa I le tofi fai pule. So o le vaso la uma vaina matala no ai ma le te mai ta ia ana. Ia ma sa tele foi lava mata opu sa li lifa ia ele ma talanoanga. E pei o leisi mea na o piki ina mai le matalanoanga ma ana. E pei se ia tangata o lo o pau ia ile ma mafa o le venga. Ia ia tangata o lo o pulea ia le city. Ia tangata o lo o whengai ma le mafa o le la au I le aso ma le aso. Ia e tangata o lo whaia whai unga e pito I lunga. E a whai nai I la do ia pito I lalo. It's a classic problem. Lea na whaavai e fo ila tunu unei. O le ale problem. Taxation without representation. O le mamafa o le la au I lunga o tangata. Ia e le o whaalongo mai o lato te itai. E le o maua fo isava no e whai se leo o tangata. So le siala platform ana il verso o mavai. She's going to be the voice for the voiceless. E pe o sana ngā luenga whapirafeta. O wala au o ia le tua malanganga o le tua le neifo I vai tau. O le ale ngā luenga. O le truth telling. O le ta o le memoni. O le atangia o le upumoni. Ina ia si ia I lunga ia le tulanga o ia tangata. Ia da talo pe ia manuia le tau mwhainga ana. Tufsa fo I pe le manuia ia le au o maua o si iluna lima. Ia mwhaifuina wha o ngā le tua si au wale lumanai. Ia pe awha pe lavalo na malosi. O vai atu nei I numela o le City of Carson e 25% o le city atoa tangata Asia. E Filipino, Sapani, Korea, China, Vietnamese, Initia Asia, Cambodian, Pakistani, Thai. 25% o Carson tangata Asia. O le 23% o tangata papai. Tangata ia vai atuai papai. Ia ma tangata fo Hispanic. E pe o le taule nai e tau e fo ia Hispanic. Pe avai atu o papai. 23% African Americans tangata uli I the City of Carson. 4% ia tangata lanu SS, other races. Ia e 2.2 ia le pasene o tangata Pasifika. 2.2% Samoan. So pe luafe se lau le awhai o tangata Samoa. O lo ono nofo I Carson I le whaitawina o tangata I le luafe se fulu. Ma o te mi amanoa matanoa ma ana o lona manatu. E le I titi whapea tangata Samoa lo I Carson. E sa o fo I le manatu o ana ono le tele o tātou.
ia pe le whaatawaina ia le whaitauina o tangata. E le ngata le whaatawaina e olo ia i fuini mafua anga le lei e le ofia whaitauina ai i lato. Ia mai pe o le sialna tū lei fo ia le i Outou Manuia ia me se fuini si ufonga o tau for Radio Samoa. A whapea lava e iai se whaatufunganga e se ngā luenga e whai le nei tausanga. Luasfulu. Ia tātou tū lei lava ni i whaitau umo tātou ainga. Whaitau o tātou ainga e le ngata lai nei California. Aso se mea fo i lava i Amerika o lo nopi ma papa awai ia lo tātou tunu. Whamalo si e whaitau lo tō ainga. Tau ienu mela o telefoni as whanau. Ia ma ingo tangata ina ia atoa le whaitauina o tātou tangata mō le nei whaitausanga. E tele mta upuna matalanoa i maana i le waiaso o mawai talanoa i le affordable housing. Lo tele pe lava ia le mana o mia o ni meno nofo i tangata e tutusa malato tutongi. A whapea la e le o si i lunga tutongi o tangata ia tau whaina o wal si i lunga ia le tau o rent. Ia pe le o mena leo lo tupu, o mele o tupu nei e le ngata e le si i lunga tutongi o tangata ia au halu ma le atoa ia le tau o fale. E le ofia mana mia ai ia ni fale e mawhaiona na nofo i tangata e whaatau lo lato income. Le si mea sa ta ua o le gentrification. Lo iai ia the mobile home park le nai Carson e telefo ia tātou tangata Samoa no foi. I pese i ua whaatau e le developer. Me olo iei se manatu e ese ia le mobile home park. Ia ai gentrify. Whalelei, upgrade. Ave iei ni isi mea ina e mawhaiona una si i lunga le standard of living. Wa te loa o le paka na whau mai lava o le iei se internet. So ele o iei ia le infrastructure e pe ona te tauna iei i whaleo nei ona pō. Gentrification. Ia, ele ngata fo ilana, ia le gentrify ina o tangata. E peise i wale o toe tāua le analog economy. Ua tāua le digital technological economy. E pe mena lero o tupu, o gentrify la, o move mai tātou mai me po ata fo eina whaonga ai films. Pe o le Kodak. I me po ata o le o filmina o mi ai films. O le o whaatapula aina, le po eina o wata i lunga o le tapula o films. Ai o tele o na mawhai o na po e o ata ma po e o le tele o ata, mata e tele. O le digital technology. So le se ala vaenga o le gentrification e pese i o lo whapeina ai le whaina o tangata ngā lulue. Le ale whaatawaina tele ia le iai o tangata i ngā luenga ia digital no le la whai uma e masini. Ia le a whaataua ia le technology aluanga i lunga. Ia o tātou wa aifu i lava iai. Ele i msalopa o lua masina taluai na whai ele tātou mate matenga i lunga o le prokalama le i Outou Manuia. Masa malo ai ia te mai tai fo i mai msalopo o New Zealand po Australia. E pe o le mela na testa i le mate matenga le na pe whapewhea o na ave se tupe mai nei Amerika i nai New Zealand. E au noa ma se tutongi, friction. Whapewhea lava o na latule i meli i nei i Amerika e alu i New Zealand e au noa ma se friction. Po se tutongi. A whapena o na whai ia le emaili. Ai sae le whapena o na whai ia tupe. Awa o tupe o le o toe ni pepa. Ia ape o mame o digits. O le o toe analog. Ia ape o digital. O le o toe whaaletino. Ia o tele na whaaleanganga. So e pe o mela na sa testi le tātou matematenga na sa whai. Ia e pe ele i the jury is still out o lo ye pe lava ia nai platforms le na leo lo o pasi mai ele tupe mai le tu ma le tu e o normal tau
pe o le Venmo, pe o le Zelle, ia whapena fo i isi platforms ia masani ai. Ia pese ia le i maua lava ia se platform e autasi ia ni tangata. Ina ia mawhai ona gentrify le finances. Pe ona gentrify ngā luenga. Ia ma gentrify fo ia no whangolo no fo i tangata. Ia tui ya la tatu pese lea ona whaumatu le mataunuanga ma ana il vasula o mawai ia manai fasili fo ina tula i mai le yaso o mawai e te tau na tali. Our
certain destiny. Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. Vai Samoa, Tene Samoa, Outou Manuia. Yeah, yeah, yeah. Matanoanga ma ana il vai aso o mawai. Pena tue whafango mai ai le puleanga, governance. Anga o loo I nei Amerika, State o California. Ia me se foi la le City o Carson le tau vai ana. Ia mo le tali o le demokrasi. O le puleanga le a tangata, mo tangata. For the people, by the people, government of the people. So e pe o le winga le nā o le itu ainga puleanga lea. E tangata, pule, let's say pule to tasi e le tangata ia ni tangata. Tula I mene, me fwele na tangia fwele matanoanga ma ana taluai. E pe se I ua iai tangata ua fiu. A tonu la ona ua te lele nuu po ua a whaina fo I latou o loo palotaina taitai e tupe ma I latou o loo totongiina ia palota. Let's say. O le mafuanga na ua ese I whai unga e whaia taitai. Ia ma le fina ngalo tangata lautele. Ia wae ele ma whaiona mea uma tangata o siri. Nei siri e iwas futasi afe la whai o tangata no no foi. Ele ma whai whaona palota uma ni tangata. So masalo a to tele I tangata palota po le 5%. Tangata e eligible. Eligible o na winga ana waa e ma whaiona o na palota. Ia le na fo I 5%. Ia masalo pena o le onos fulu pe fitus fulu e o palota. Wa le sila na mea o lo tupu I nei I Amerika. E iei tangata o lo iei o lato wai a tatau manga vae palota. Ia, for reasons that are valid. Mo mafua anga e loa I lato I le lei mai whetau I foi. A te whaalongo atu foi a lato whamatalanga. Ia, o te le palota foi ono se nā mafua anga. San Diego Charger. E o ese mai San Diego. Ia e o mai ale o Carson o Inglewood. E o mai e whaiei ia la lato au. So vai te milana lena tupua ia le pefea lea. Ai lana saini se whenga inga I le vao le City of Carson ma se developer. E polo misi ia